Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Chairperson Jangka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ka Agatha Sangma lingbau kerwa bala penmi haga khandai truk leber ajar pausan kala Pynrem juri ke Jingjia haga jilla Karnataka haga baar ngut ikhenna naga jilla Meghalaya kala do e laga jong ke Jingjia bakin thop iwe naga shnong lindem pin ursla ba iwe naga shnong so paru nongstan ka chairperson kala Pynrem juri ke tibran kti ban yuro ya ka hok ji khenna Baga Commission Glai Trilang Baga Karnataka State Commission for Protection of Child Rights ban pentikna beriban penjitom begitu ibran keti baru banyarap ban pej jaga koi kakya bat kabah kamiat jogi arpu arngun kiwe par ikhenna naga jala Meghalaya kibla syakta hakade ke Jingjia ka chairperson Glai Karpa jaga Karnataka State Commission for Protection of Child Rights ban ai ka kai phot ke babnya ban lam ke jingduna ki balam shadu uput ban pen khen ya ka hok yada ya ki khenna